Сама сигарет چی میکنم استفاده میکنم یا شربتی تا بچه کتای بچه تا هیچ محل مح گفته مرا برواده داتن میتونه ترا برواده تمام میتونه چی باید یکی برای کردن میکپی گلی بوش اکی گرفته همجا شنو میگفته ما در حیات سختگی من نمیفوره که دیم برا با حیات ما بسوزه و در بدری مونده شدیم در بدر گشتیم تو بودیم Rahim Production. سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی آن نفرانی که این لحظه برنامه ما را همراه اپای مهربان ما سیرابانو تماشا کردیسند. خوش آمدید سیرا جان با برنامه ما. و چونان میدونید سیرا جان سبب تکلیف کردن ما در برنامه دارون است که وقتی که ما دو روز پیش ویدیو نوار همراه گنجینه بانو محترم خوش و شما در دنگیچه نورک پرداختیم. متاسفانه یک قدر گشته ما شما را سیامکه کردیم در دست شما سیگار بود. و بسیارتر مردم نسبت انمی سیگار در دست شما بسیار گپای قپی نوشتن و بسیار گفتن که سیرا الکش بهمدانه فرمودن چیزی که بود در حق شما گپ زدن. شما نسبت انمی کاری که در نوار آمد حقیقت داشتن نداشتن چی گفتنی هستید؟ وای معنای او را نداره که من سیگارت کشیدم. وای صحنه در مقصد سیگارت چی میکنم استفاده میکنم یا شراب یا چی اون معنای او را نداره که مقصد یا الکشم یا یکم چیزی دیگه. یعنی خیلی توجیه معنی ما خمی خواهد که چی آدم نمیکنم خوبی آدم نمیکنم بدیش هم میکنم که مقصد یا دیفیک شما بیا این گفت زنم. مقصد دوستان عزیز برای شما دیگر در پرامای افیر نگفتم که این مثال برای سیانکه برای صحنه ما خواستم که انما ایدانی سیارابانو خودش بشنین دوستان عزیز. خیلی مقصد در اولی با بغض با ما صحنه‌ای دارم که در دستی سیاره سیگارت برای صحنه چه هر وقت طلب میکنن همه چیزا استفاده میبرن. اما خیلی هست یا نیست سیاره جان؟ یعنی گفتنی هستیم با نام مردم که در دست سیاره قاش گنجینه سیگارت دیگه چیزا را میبینین ای بسیارتر در رول استفاده بردن میشن. استفاده میبرن سیگارت مثلا نوز همین شراب ما باید فقط برای صحنه اگر این بلاگرها همین چیزا را استفاده برن میدونی که در تاجیکستان چی گپ میشه؟ دیدین و باز هم شما را بر دیگه خوش آمدید میگیم ای حداقی تا دیگه سلام علیک نکردید با مردم. سلام علیکم مردم غریب رحمت که مرا برنامه دعوت کردن. شما خوش آمدید اپا جان با یک لباسی بی نهایت زیبا صمیمی. این لباس را کی گرفته؟ همجا شنو میگفته برای کی صحنه شده این لباست نبود؟ میدونه که ما بچه نگلی برای که ما خودت میدونی که ما عادت لباس توجیک روزی ندارم. یعنی یک مرد چیر هنر کمه تا یک هنر بسه او شما باز با دیگر قسمت زندگی شما میگذاریم سیاره بانو و چی با در آنم برنامه ما گفتم که سیاره قطعی یا برش کوالیرش گپ زیسای بسیاری یکم گپ نفتن یک دیگه نیست که معنی یا برام میدونی چیزا بله دوستان عزیز میدونم چیه بیا اوید یعنی عشق صمیمی شما با نفری که عین حال همراه او صحبت میکنین گپ زنی. شما مثل دیگر صنعتکار میترسین که دیگر کوالیرتون ای دست میته؟ نه سریوز نه حقیقت مقصد در دل شما یک دو روزی که ما در ثبت صنعتچو هم دیدیم و پیش ما میان در دل شما کسی هست؟ این نفر کی باشد؟ این نفر یک خونه سوخته. یک خونه سوخته؟ دوستان عزیز برای آنم قدر هیچ وقت حواس دختری صنعتکاران را نخریدید یک خونه سوخته شاید اون بیشتر کیسه باشه که من یک دختری زیباترین تاجیکستان خطی گپ ریسم. اگر این سوال بزرگ دادید چی باید یکی برای کردن میکپی؟ برای که نفس اینجا میره نه شوخی بازی هسته مثلا من گپ میزنم چی میکنم نکم مخفیه بیا نام شده میگیریم در بارش حرف میزنیم میشه؟ در بارش ما در باره یکم چی گفتن نه دو کلمه گپ مقصد اولین شناسایی شما چی پیدا شد؟ شناسایی ما و 4 سال پیش بود 4 سال پیش؟ وقتی
мақсад ма шаварам ҷудо шудам омада занг мезад фаҳмидӣ занг мезад чӣ гап мезадан чӣ мекардам наги хеш тавор будем шумо пеш ай шавҳардор шавитон ҳамроҳи ҳамон писар суҳбат мекардед не ма вақте ашун ҷудо яъне фаҳмид ки шумо ай шавҳартон ҷудо шудем баъд ҳамроҳи шумо дар тамош буромад ҷудо шуд баъд якман хел саломалек гап мезад чӣ мекард аба ячи гава якмар апа мегуфт ҳамин нафаре ки ҳозир ҳамроҳаш ишқиварзӣ мекунед якм вай мара апа мегуфт чӣ мекард баъдам хел гап зад гапам хел рафт фаҳмидӣ дигаи соли муҳаббати суса матлаб мегирам ман хеле марости гап ила чанд бор дар рӯи хичам гуфтагирам ки ман мақсад тира боварӣ надорам мақсад ки ты бачаи катаи бачаи ты ҳеҷ маҳал маҳ гуфта мара бироварда дар ту наметавонӣ тира бироварда тамом наметавонӣ хеле дигаам хеле сироқ накардим хеле Россия рафт Қазоқистон ки ҷое рафт омад боз занг зад ки ман дар Тоҷикистон баъдам хеле рафтем баъд бо ҳамон гапое ки 4 сол пеш гуфта буд бо ҳамин гапора бо такрор кард баъд гуфтам гӯш ки ин гапора мақсад одаме дар буге ки мақсад ки дидагӣ набошам зиндагӣ паси баланде дори ту бачаи катаи мақсад бачаи зан мегуфтаи ман дар ҳаёти гуфтагӣ ман намефурам ки дин бора бо ҳаёти ман бисӯзаву дарбадарӣ монда шудагӣ май дарбадар гаштем то бигирам баъд қатъи пиёндарам гап зад қатъи рӯчан гап зад ки мақсад ман мегирмашам фаҳмидӣ мегӯша қатъи Россия мебарам хеле баъд гуфт ота очар мақсад медонам ки кори шумо кори касабаи тира гуфт не баъд чӣ ба намедонам медонам дига чӣ нагуфтам баъд очам ба чанд хидр медонам мақсад дар ҳаёт як бор шикаст хӯрдӣ динбора ишам интихоб гирифта дар ишам шикаст нахӯрда ҳозир то ҳолира фикр дорам мақсад суҳбати шумо рафтомади шумо аст ягон ҷавоби аниқ гуфтагӣ нестед падару модари писар ай саҳнабозикинои ту ай ҳолу рафтори ту бохабар ҳастанд розигӣ додианд дар ин бора напурсидам дар ин бора напурсидем напурсидам барое ки ман инсона як хислати бад дорам агарем ман одама як бор мегӯм сайёраҷон дар як рӯз чанд бор қатъи ҷанг мекунӣ ҳар рӯз ҷанг мекунем барои мели чӣ ҷанг мекунем ё телефон шад дер мебардорем ё ки ватсап да менависем дер ҷавоб метиҳад ҷанг шумо фикр намекунед ки ҳамин хел мекунем бача дилмонда мешавад дигар намехоҳад хатон гап занад хай нахоҳанд нобутош сари зулфи ту не сари зулфи дигараш леве диде во бисёриёт мегуфтед нармодаи хеле тарабгори сайёнаам бениҳоят зиёд шид сари зулфи ту нашид сари зулфи дигаре мақсад туи шумо аниқ гуфта метавонем ки 50% ҳал шудагиа чанд фоиз ягон фоиз барое ки ман бовараш надорам бовараш надорӣ хай бовар надорӣ чӣ вақт ҳамон вақто мегузаронӣ ана гап шумо чӣ рӯзе ки ман ай фархо рафтам анагам ҳамон одам ва пише сироқш кардаги нест аниқ сироқ кардаги нест ё барои анамон подписчиё гуфтеси ки бо ягон тагигаш ҳаст не аниқ ман дар ҳамин дунё дурӯбира бад мекунам реально чия ки ман зангш назадам он зангд назад мо як феъли бад дорем ки вай аждад мекунад ки ман занг занам ман аждад мекунам ки вай занг занам баъд аки миёнчи байни шумо ки мешавад ки бо ҳар дадия ҷӯшӣ ба худш бо занг мезанам чанд рӯз пас ами агар ҷамъ шудем яке ҷамъ шуд ами тоқат зури як 2 рӯз 3 рӯз тоқат мекунам ба занг мезанам ба ҳар як баҳона ба занг мезанам беҳтарин сайёраҷон ва ба анамон мардуме ки ин лаҳза мо шуморо тамошо кардаесай мехоҳем ки суҳбатро кӯтоҳ гунем дӯстони азиз ки дарши оиди зиндагии сайёравоно мо ҳама ичра гап задагӣ ҳастем
барномаш кардагем ҳаст. Сабаби асосӣ анами ду чиз буд ки дар барнома нисбати сайёра буд. Хостум барнома кунам айдаҳони худш бишнавем. Мумкин ҳамин кори сигареткашӣ ё кори дигар чиш ягон фоизи аниқ боша, дақиқ боша ё бикунам. Мақсад барои ки зиндагӣ пишти пардаги ира ҳар рӯз ман қатиш нестам. Мумкин арақ ҳам бихӯрам, бангам бзанам, лӯбой кор кунам, ҳар рӯз ман қатиш нестам дӯстон азиз. Не ки дар навор чизе ки дар саҳнача истифода мебарем вай дигар чизай дӯстон азиз. Барои ки вақте ки зиндагӣ зуруд бия гуфтем мо бачаҳои куча лӯбой гӯҳра мехӯрем. Ба кадом хотир ки намедонӣ ки пастиш дар куҷое, баландиш дар куҷое. Тем боле ки зан мардум дар замони ҳозира. Чӣ гуфтанем дӯстони азиз ки агар ки ба ҷои анам хел дашнома, ба ҷои анам хел гапҳои қавӣ, агар мегуфтем ки худованд аз даргоҳи поки Аллоҳ дуо мекардам ки ба сайёра тавфиқи ҳидоят кунад, ман фикр мекунам ин беҳтар мешид. Яке худованд дар дили сайёра тавфиқи ҳидоят мекард, тарки санъат мекард, ба зиндагии шахсии худаш мерафт. Ман мақсад ҳеҷ вақт барои санъат ёро маҷбур намекунам ки биеин кор кунем, ягон чӣ кунем. Интихоб дар дасти худшонай, ҳаёти худшонай. Ҳамин хелас сайёрабоно ё не. Вешна дар зиндагӣ мо мегӯем ки зиндагӣ асосӣ дигар чиза ё ҳурмати падар, модар, зиндагӣ ин беҳтарин чиза. Дар анҷоми суҳбат чӣ гуфтани сайёраҷон ба он нафаре ки нисбати шумо ҳам гапи хуб гуфтан, ҳам гапи бад? кадоме сухани хуб гуфта боша азор раҳмат, бадчам гуфта боша азор раҳмат. Яъне иншоалло ки ин чизо лоиқи шумо неста ва намешавад. Не, мақсад ҳар кас акара ҳин чӣ хела мнение фикри худшон намекунад. Барои вай хафа шидан дар кор неста. Бале, вайонам фаҳмидан дар кор ки мақсад чӣ хела дар дасти зани тоҷик вақти сигара мебинанд, қарз мекунанд ки моро бисёр давлатҳо тамошо мекунанд. Давлатҳои ҳамсоя мисол иронзабон тамошо мекунанд. Бисёр давлатҳо ҳастанд тамошо мекунанд. Мисол ба анам хотир мегӯяд ки номи духтари тоҷика пас накунем. Беҳтари мо ба фикри шумо розием. Ҳатман кӯшиш мекунем ки ҳамин хел корора аз саҳнамон дур кунем. Боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрабон бошен, дар ки ҷое бошена бошен, худо ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. То барномаҳои оянда дастгирра фаромӯш накунем. Апай сайёрабонора гапҳои хуб гунастем ки зих шид. Хайр.